Mawubi Yona, spread the word. Hey, where me a free more? I where me a free more. I'm a damn come we. I'm a damn me a free more. Oh, where me a free more. Yes, Mama de me hu. Kanene ya kwana me nkobio. Na mi se fiasi. Me ne kama for. I train ya me ni. And I be lawyer kasa. Root of Jesus abwa nilene okeha wo mo gbe kwesu ne walembo ne wanya gbebe no mi wale oficho ele bi no he wa iwanam ina musu amen hallelujah kakane emi hu ide oke o emu sekiti ne bible o mi man je yawo yake ndo akpa me o me hu amai mo cho be ne opa o jimba ha hallelujah. Ekomale Yesu niche. Amen. Ingala mabi oka. Yesu egbogwe. Yesu ehungbangbe. Enyo no tere na ngai. Menele. Yesu bene ba jiomi o. Enganyi kabiri nganyi no. Ne egbowe. Fere ba gbo. Ne wana ka gbogwe je no de. Eke ehungbangbe. Tere ne se na ngai. Egboguyo. Hallelujah. Mawre jonye. Lo eno idi ono so fu fu anisi akingonya. Ide me ko Yesu Kristo go. Lego ji wa na ejami. Hallelujah. Lego ji wa na ebi no ejami. Ega Bible eno ale kan. Lego ji amango loko go sini e wo mi ketu ni o. Ayo na sikamini no beji. Hallelujah. So bele Yesu let abi ni tu mi o. Na ma cheke Kristo fo ya so meji do. Kristo bo. Hallelujah. Baba ko ya pa tin lu ni wa gbe yan bo ge ko jesin eteno. Hallelujah. Yo e je ne ba body o he. E ka nyele ka Yesu gbogbo hin pe mi no ehun gbogbele. Emi yo na ni sika Yesu gbogbo yo. Se na nga han pe mi no ehun gbogbele. Hallelujah. Lo be na nga Yesu pe yo. Nicodemus Kemene Joseph neji Arimatia anyo ne apule Yesu. Hallelujah. E aka gbenge no he. Sebene buo apenyumuka na ne blato ke o. Ni hia meji mini no gbogbuyo. Mini hia me gbogbuyo. Hallelujah. Sebene ngbe mu la anyo na Africa na aku. Sebene gbomo hu ake ni hia woji mini no gbogbuyo. E wa ji. Hallelujah. Lord Christo foli mi o. Ni onyine ka bene Yesu ga benga ji omi o. Ka egbowi o yebe wala. Ni la wa bele ani onyem ha. Se bene Yesu bu o. Lego ji wala ba hani. Hallelujah. Lord Yesu Christo le egbogbo yin bi ebini no ehungbemle. Amen. Hallelujah. Bene nga jina ole. Se Mawubi Yona le o. Ye ngbemle yin pe ebini no ye gbogbo e. Aga ye gbogbo e ka bu o ni ma ya fun e. Hallelujah. Ye kenye sumile ma ya fun e. Na kenye fo ya kenye no se kenye ba we no mpe. Take away your bagba. Kenye no mboto ka pwe no nye heje no ka Yona gbo. Hallelujah. Say Yesu Kristo gbogbo yo. Banga shie mu na mu. Hallelujah. Lo ka go ya sesa le papa. Yesu egbe no kamini no efise tabe ehungbemule. Lo Yesu gbogbo enye se ne pemini no ehungbemule. Lo Yesu Kristo gbo lo go di Kristo foli yo. Kwa eye mi o eba. Amen. Yesu Kristo gbo lo go di eke register e atafo kan. Kristo foli mi no ayatafo. Mawude jo. Hallelujah. Wana osofo aro ngeyo. Osofo no. Leti Israel bi ay osofo no kotoba. Hallelujah. Ni lede epa musu ke han adesan. Se aro tawe musu wo no ko peblo ne family no musu. Hallelujah. Ke aro tawe musu wo no ko peblo ne family no musu. Hallelujah. That Moses chapter 4
verse 1 to 4. Hallelujah. Kone obutwe fine. Ne ole ni ala machon. Lo aro jini ne epa Israel bi mekula ayebusu. Hallelujah. Amen. Mene machomi nene epa wa hemusu nge wa yino beno be ne Yesu Kristo ba. Mene pa busu wa wo. Hallelujah. Eno hu emikuo bo. Komananya. Hallelujah. Aro jini ne pa musu wo ne. Ne musu wo ke makpa epa ke ha tu. Alona wangena alo aro mamu musu okapue nano alo tuwo no ne okeho yo ne aka musu okapue nano leji aro. Hallelujah. Lo e abamikai wo hu Yesu Kristo ba kona ka wa hemini no musu ne me ne ka wa musu oka Kristo ne ni ga bi yi no ne Judas Iscariot. Hallelujah. Judas will musunyi makpa. Yohane Aaron enanimidalo. Tuna brema wange Aaron ne wabeno miyo. Wange Aaron enanidalo. Ne Aaron enanidalo ne pa musuke ha Kristo le ninge la. Meneliye. Yohane yewagode. Hallelujah. Kaile nyanja Yohane obeyo. So je be share for be mawo. The name like you share for away. Hallelujah. La Yohane ji nene epa joye musu ke hamene Kristo ne wo keho. Hallelujah. Lo kwa betu mu mu oro abeo amase mini no duo mi. Duko no ke hane ke akwe yi o. Ene ga duo mi afemini no e akwe yi o ni. Hallelujah. Lo le ma na kuku no ni. Se mo no be ke ha le o le mo be kuku no ni na. Hallelujah. Lo aro ne watch your ebusu ke hana alotuo kone tuo ne ka femini no eke ho. Lo ne wa denga bi wa ya cheke mini no oyire toku atehe kono oyire toku ne bi o emodenja ke ba yo ni o mbe ne o ke egbuo apule kam na fun mini no adesa. Hallelujah. Lo aro di ne epa musuo ne make hana alo tuwo ne tuwo ke ho lo ke tuwo bi o ko ma je tuwo ke musu tu. Hallelujah. Lo ne ne hu epa musuo ne aro na ne miwo le di osofo Yohane alo gbalo Yohane lo le apia surunku mundoko rega Yohane ne eba ne musuo pa mi yawa lo eyini ne enunyu eyini ya yode ne enu pe otaye seje yoni ye ngam ne pe o baale Kenya no wo lo lele modo boss nwie te wona wa yi obanku ke no me e do be ha wo hiyo ne ha no wa modo boss wo de se Yohane leo eyi we mini ni na oge late no eyi lo eno echi enye he wa mi le na aweke ba ke bada singe aro na ndi konewo musuo ke ha tuo ne e oke ho lo musuo ne Yohane ba wuo eke ha tuwo ne jimini no Jesus Christ kwele ewo muso ka bibini no ewo lo aro be Israel ma hebu ne eke ha na lo tuwo ne ewo ke ho Yohane ba be jiokula ehemu ne ke ha Yesu ne ka bibini no eke apwe. Hallelujah. You always fine le kwa Bible 3 Moses 4:1 eke mini yeah, you be bossami. Yeah, we demo secure. Hallelujah. Remember, me paranga solo nchuomio. Loko mo mato. Wale no. Kano ko tun ebanya to na to ne ma enira bu fun. Waje kemini nti kan no de bloton lo wo Kristo foli waje mo wa here nte lo ne de wo kyo wa no aye afeda ke wo kelo ekeno ya aye bro ya to mi no me anu kenu ko to nya bro ya to mi no me anu izebe ma no yin no ne ya o so ko ne ma ko le nton o so ko nga arobio mi ka ti o le ke apole ni wa nge tebuwe se Yesu Kristo so fo mu awoni de fon anu na ka wo mo so fo
Fe arrow lele e osofo me o. Fe apo me nu. Ejaka banyatomne enye fati ganyoji e no woni. Ekemini e osofo na apole lu ton. Osofo na apole lu leke to we ne wo ke ba. Ni lo hiyo. Ke osofo e ape ya mi ni biyo. Egbe amusu ke ba mi no mano. Lo ko na sofo agegbo wa we pole kamini no. Foto jo sofo. Hallelujah. Kemi ma pe ya mi no ko be gbo ga sofo mi o. Kemi ma pe ya mi no ko be gbo ga sofo. Hallelujah. Se ko sofo pe ya mi o. Pe ni ma sa sofo. E ma sofo gbe. Ko bi si so ka ba hallelujah. Kenye wo to mi ni ya. Fasi jaba yi lo le o ma. Me to de e sika atan. E tu ke go get o mi. Ne gbuli akosinga zugba no. Fasi ja ko ma bolo. Ka drama ngbe to e kanye ye wie. Ka gene tu ge start ne tu ga zugba no minima ba. Ba gbo keke. Hallelujah. Lo member me nge kambe. Lo kama pe ya bi o. E ba we ma unya. E ke gba be so. Se ko so ya pe ya mi o. E bla musu ka pe ya mi o. E bla mi ni no. Musu ka ba hama. Lo musu ne ba e ba so mu. Musu le ni na ke ba je mi no mu. Yata fo mo abiri sipu ebi. Lo wale no. Beni nga jina woni. Ekemini. Na ku. Ni pako be. Hallelujah. Loke e abami jangwa be no mi o. Sano so fo ne helesi. Ne e amawumba bi. Ne na ku no be no be jimini. Jesus Christ. Tani ma o e ameka joni. Ne bi ni ma Yesu pe pam. Kama ba musu wakati wano. Hallelujah. Suka only. Imagbo mata. Hallelujah. Ekemini. Ego na kuo Keba pe ebo to sinyanya. Ego je mo ko yo. Yen twebwe. Logo dike ko ba New Testament o. O ma na ye chomi onya. Lo o ma woni ne ka fu mi no. Lo hio eyimi. No ma gbe lo hio nge yawe hen. Kaka ibo ba onene ka fon lo hio eyimi. Mi no pe ya. Lo o mo musu o ka ka mi no lo hio. Lo no gbe lo hio ne emwo proti be mi no aga musu oki. Lo Yesu Kristo gbo ne emwo proti no ga nwa mi no we ya biteki. Hallelujah. Amen. 3 Moses 16:20. Na karere yo. Lo wana bene no menye ha. Lo nene e pa musu oke ha na ji osafo mene. Aro ne pa musu oke ha na ne. Ko ne ewo ke ho. Hallelujah. 15:20. Ke aron pe kusumi ke tuko he ko pepla. Emu apapo ngbegbeleche. Lo ko na ye toko bi eche. Ne ma pa musu pe. No abero bi otu o mene. Jesus Christ. Ekemini. Emu apapo ngbegbeleche ka ba ya wa hemi. Emu ni lowo. Enu mo ile nyo o mo pe apapo yi. Ewe ni de ka fu emi ni no tuo enu. Ne jaje kamini no. Ise ka bi ka pe mi no. Ya bi. Lo be na ye no pe eri ne boss gaje. Tuo yi. Lo mi na gaje ha tuo. Aga poison je ha. Hallelujah. Aga poison je ha. Ekamini. Ne jaje ga so le aya no. Ya ko mo ne jaje. Israel. Ne jaje ka Israel bi omo atu. Lo enga musu opa ha mi ni no tuo ko ne oke ho atomra ne atomini no mla me ne agbotwe ya alo ne mo ya bi o me e ya lo ne mo ya no me mo fue atapo. Hallelujah. Ni te busami lo sio e mo atapo e ba ga ha so ne ala e. Hallelujah. Lo nyima pe red kan benechane ejaje se ami okepo etu wono ala no ko keto ne ma je oyire to ku omi no blo na ma la no ko na la keto ko ne awotu wo ke weje ne mi no ne fie le ga o ngano ya ne afie tu wo ke oje ya ngano ya. Hallelujah. O ite bu efai efie ke oje ya ngano ya ne angbe tu wo he
nya ngano Abakuwa matunda ndio ayo ya mao bana ndio kudukumu ya. Hallelujah. Yo akakwa matulo Israel biome amusuwa ka hozubane minino dogonoko benu ya. Hallelujah. Mene maha akakwa nyu. Mene maha ni mae. Akakwa nyake tope akakwa de minino edanya ne ebeloko. E alu ne huma agbiye. Kuma ma agbiye. Keke egbo. Bene noko ne konye ne minino ewa akakwa Yabari mi yapeti ne ya mi ne pale kebe ko hallelujah ekamini diano elo ne se pe ebo tu mi hallelujah gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ elo e osofo na yiyo wa go osofo tade na wo do be ma o tade pa osofo we ko tu jabi omi osofo wo klala ne amukwati hale na ke yiyo osofo ni hallelujah yo agesio ayo tuoteo ngano ya heko ne minino nokobe hallelujah jama tuode ase Yesu Kristo lo mana ka bene agbe Yesu wo awaka oje ya ngano na ji ebroge ngano na weka oyigo krodo nya ya ne heda de sabi hallelujah saka ke tiro minino musu hallelujah lo baba ne pa musu wo ke ha Israel me bebana maji mene aro ne epa ke hatu alo akako ne oke o hene nugobeya wanalo wagena yo pia waba Yesu Kristo ebiomi fori waba yenene eyano ha waye Matthew chapter 3:13 ma bi okoshi ko welejo Matthew chapter 3 ekamini asole Yesu dema biomi o Yesu je Galilea kaba menengo lo Yohane dasia aro ye bere Yesu Kristo ema eno ene afọ Yohane hramie pa kode eba to broda Yesu amen hallelujah la afọ Yohane keselam kone afọ Yesu ekalele hu emamu wa ye amyokla ke ha akafo kone ekeji hallelujah ekamini kone Yohane ne esorile ne Yohane alabati sona kone Yohane ngala kan epuen dromi hallelujah aga le Yohane yo eya mi no osisi lo sisi ninga chon iwo chon lo li ole Yohane ya no osisi le kaka ma ti Yesu blo le ekoka efuo ne Yesu Kristo leo eje yowe keba ne master di leo ibawo bumike ha Yesu mo ne Yesu mo ne emule ko ne lele mini no Yesu ne emule mu hallelujah se Africa Yohane de wo tu he abi se atoka Yohane ne wo musu wo ke ha akako re ji Yesu be na pie di no ne lo mi ne ya no ebe Yesu ke o so na be na Yohane ge no na ye helunya Yesu lege no ye gamini no mumu le nya ka ai mo hu do ma sole ya ne mo la ma ye ngondo Yesu di eke o mo kule bero agu ka pe ma sumnya ni jimini no ja omumi hallelujah ne Yesu de de mini Yesu yana coaching blow hello ka pe ma sumnya ni jika ya umumi hallelujah mini Yesu lo Yesu gala ni ma so Yohane kan emi da o musu ke ha mini no emi lo blema tuo awani de ka fo mini no tuo no logo je wo busu woni lo Yohane kan be Yesu ke nya pa de ma mo ni de ka fo mini no ka fo Yesu no ko de o musu ke ha ne e o ke ho hallelujah bio enyi se fine enyi se lo Yesu di eko ma usu nya ne jika ja owo musu ke flam emi chi ni ma o se ja ma o musu ke flam lo ya be do mi o kwa no hemi ko ma o ke ho hallelujah mini ya no tegede Yesu kule Yohane kule alo mini tegede do le mini no dewe hallelujah tegede Yohane ba kule
ka sa ne mini no ma be duo mi o ne ma ke ham hallelujah ekamini bena so le ko pio ejepo amlo sejepa mi sen abriyo wenya hallelujah hallelujah ejoka mumu fise kan yesu ma ojo e ya nkehu neno go fe no go yesu ma we e ya nkehu e mana mumu no oko ene yesu na e mana na ko ya 2 Corinthians chapter 3:14 coming ekeo no na be nyu chobu mu e be nyu chona e ka nyu chobu he ne nyu chogel lejo mininge lejo he ye bi enge hallelujah lo na pa mi ni Yohane be e woni ne ka po yesu no hallelujah ni musu okula ne nge chiyo hiyo e ka tiro yesu lo na ka tiro lo yesu be mi no musu to lo benani ne suo no kan otane agbiye e ka tuo ga be ma me agbetuo ka tuo ya nyotan agbele hallelujah ala ma ji e bro nyamini no ngano ne ehu ake awesu ka oje ya ngano nga yiko prodonya ko ne ayasenle be na asen yesu no ma be dejo ngano kwa na pianye na aje musutu bro ne lejo hallelujah lo musutu be na ngani he yase utuo no na aka ni mbo pwesu ne ke agbenya egere choka be no ewo ejanyo kemasu ewo ejanyo be no kemasu ne wa ya nyu be no keje hallelujah yo keje mo ya mi no esade ya mi no ensu e aka ni something be jatali mi yo se ni akasi lu ne ba na jata sa se ewu ohun che ye ningen eyi ningen le sane ya mi no apu ne no kokwe anda ne mi no e alo hallelujah ne ewo ka hoje ya gbeji ewo ka hoje ya gbeji kare jo ka egbeji yo he ya mi no enya lo be Yesu Kristo tete ka je gbeji ko pio e ba ye 10 days lo 10 days o ma ye de bi me ke o ni ko je Jerusalem ni le jom ki ata be ne si wo bi ne je yo ye be no e ma ba hallelujah lo be Yesu Kristo wu bibinyi ne jinyuma ne mumu kunkun eba ne ba ko asafo onu ka pi ole mumu ne ma paka wo se pi na Yesu gbogbo ya Yesu hallelujah iya bi o question ko Luke chapter 2 41 ma bi o question ko ngere yinwa ya Luke chapter 2 41 ingala ma bi ka mini ma to wo bena ke sole Yesu mene mwenye macho bedeka sole Yesu mene mwenye macho hiyo jodi etasi bu elele gonogo hallelujah ebe ni mai NDC ni mai fukudu selele NDC wo epe egudu mini no ebe eyo ne jeda na koko mini be akasole Yesu hallelujah logo jeri kimini hallelujah yo oho jabi libidi gachon je abere ya 12 years meno lego hallelujah meno lego 12 years hallelujah yo bro yesu ye janyu meti lego ji amue 30 years hallelujah ne amue hallelujah lo wa ye no ko ha kaje 12 years mi you need to look about 30 years you need jagmange agbe hallelujah so wange ni funa agbe hallelujah benenge dino ne e kamini yanko Yesu ya sole mi wiyo daje ha hallelujah no look ni hele sin yen ajiyo keje Matthew Marko Luka ke John anga nu te sabeto mi se apegaji o te sabeto enani hallelujah lo ko ba Luka chapter 2:22 yina kana for Yesu bi mo yo abekusu ha na agbe belekula we kapa alibwa bena ma for Yohane yo o so for Zakaria ninga sumunga so le mi wiyo
o ji bofo ba ni no anange look at we o say nini ngale ji o Old Testament hallelujah aga osawo Zakaria lele engedi chuwe logo je minino Yesu Kristo ba wayo na fo no Yesu je logo je asafo ni je cheo mumu wo mafia wo hallelujah ekemini bene Yesu ye 12 years yo Jerusalem kabene mini no kusudi ocho hallelujah ehie lo wanaka Yesu wo bene for 12 years yo ejeisi ne enye okadinto hallelujah tare ka Jesu jinone hallelujah se bene ma jeni tumi ni jeisi na mana ka numro ne pa eni tumi jinone e mane ba hechio eyiwanami ne amasolie ege asoli ono logoja ti ono ni lore no ge ma to etiko kenye sole meta nenye chomani hallelujah lo asoli Yesu logoji eje eni tumi yo mimi ngbe mini no esisi na kenaka ndo ji Messiah ne we ba hechio eyiwanami one hallelujah Luke chapter 3:23 Luke 3:23 bena ke sole Yesu ne te di tumi nsi Yesu wewe kukwa Yesu je ni tumi dikio bene ma je ni tumi osisi ni tani cheo ma pe ti na ni mi tete mo gbede ba hallelujah Lord tete yes boy ba jo nge ewa so nge ewa fine ni no ebe to ni matro e matro le jone Yohane me de soli lore ne won bu so kula ketre mi ni no ketre lo bene Yesu ke tete yes yo ni asoli leo kaya tete years kata je haete ni ma ne e ma pie ni ma be tete 3 days yo tete 3 years yo kula bro e be ka mi no musu e be ka mi no musu hallelujah e ga be se mi ni kula musu kula hallelujah lo be ne je ni mi se be na janyu minute o ni yo ne so le pe ne emu ju a musu kula ke kula le ga be ne e so le janyu minute o ne ekeje ebi ni stroke ejami osisi yone janyu mrete lo esunu je nyi menego je ete ketani lo Yesu je janyu mrete keti ne ebo hallelujah amen John chapter 21 25 lo wa bi ke benega 12 years yo ke bata janyu mrete na ma so le lo ni oni etu mo kura jagmange hallelujah wanga balo ko nge balo no bi ache Joshua ede ke Joshua o ache bi no Joshua eni ne tu kra ba do no eni ne tu kra bi no e ba do no fe e bie pe nenye hallelujah tay wonya why ba do no Yesu ke je 12 years ke ma kwa ni ne tu kra amewo no ma le ma ka tu no ko ni hallelujah se ke je 30 years yo kemba ne wo no ni tenje masi ne wada lo ne bablo e meka je bene e 12 years se a maka je bene na je nyunyime nyumete na ka je bini no e di tumi isi se bene we one e yeso le tuwo e be yaso le tuwo bene we 12 years hallelujah se angelo lo fosi ne bablo mo de ko bene yeso ma je di tumi isi ni cheri cheo e je se bene na je enyime nyumete e ga be yo ane bini no e solie ne mo musu okula o ne ga ko e ga mini waje ko nyagbe Yesu pe ni pe baba wo ke de 12 years yo kama na 30 years yo ni ga ka ayin mayo Wumi no mananga je no mi eto hallelujah lo mene ma tro Bible ka ba so le fun awo hallelujah lo aje ke je 30 years enine ematu nya adesa emusu pami ke egbenu yiyo na o ka funsia wo ne wali lo ni ne anwe onu ha be ke le no ma to yin ni ke hallelujah se ni ne ebanye ngbe mi 30 years bene Yohane mu musu ke fu edonge pa mi ne ekencheku hallelujah yo ka
nyene gbetoge dibli noko ne elieto en wa yoda felo John chapter 1:29 tanyi nyene gbetoge dibli mi nene le elito henoku ebo da se mai felo de mai yoda so nyene nyonye tinu ake ne mai yoda so ne hallelujah lo inya no le ka nene emu jedo emusu ke han Yesu Kristo le ka wo ache mi no Yohane John the Baptist hallelujah king of the Bible ekemini Mawubi to ne Aaron kali ne po ne mo musu ke han le o wabana Mawu eno ne Mawu eno di no tere Yesu se Aaron no le hello nyamini no to hallelujah ekemini enu jena na Yesu Yone na Yesu Kristo ne ebe tegene denu mekyon here mini yohane pe Yesu lo je leka musufrale mini yohane o pe Yesu lo je leka ni no jini ne e ojo ya nke ya lo emu musu ofue eno hallelujah lo ne na ne ka musu to ni no ne hallelujah Peter 2:24 hallelujah lo bene Peter uba hinsi ena nu kwale kabene inga she hamuno ka ne mu ngusu wo ke ha Yesu Kristo leji Yohane yone lo ni ne ale Yesu ro ke nyeyo wa kwadi wa banaka musuto lo je he ka bene Yesu ena 12 years ja bi bene e se Peter belo debi ben na tete Yesu na so hello ne bi e ka telo bi ram ke pie yone lo Peter le we banana ka emu no wa ke nyeyo agoji na kele jimini no musuto kabiri Yohane ngo de opepepe hallelujah ka Yesu Peter ma Yesu atafore lo asala le Yesu sisi le no jele ba na kan Yesu obini no musuto ayi Bible kebini Kristo ni ta tobini no we ya mi obi ne enu mo to na ngami no se ntuwo no ebeno one wakomu wa kan ami lo bene wo Kristo fo ni wo mai wa hiyo je Yesu kula singe se ntuwo no hallelujah e ka ni se ntuwo no se bene nga be wa yi wa hi hallelujah lo Yesu bo lo wa yi wa hi mo de ke amen episode 2:15 Ephesians 2:15 lo Yesu Kristo bo lo go ji wa yi wa hi hallelujah John 21:45 akane 21:25 akane na akane John 3 Lucas 3:23 akane ma mu nyu ne ba ekemini ani kan ga to ja o ye no kan di ni ma ka enu ekemino Kristo bo ne Juda bi amla ke akomi o ke bi no ekepo lo bene Yesu Kristo ba musuna we ke asoreju ne afa ke belekula we ke no mekula jabio ewe hallelujah sepio ebawa lo ne bawa ibanaka no eyan we lo ga bi ni o ke apo hallelujah lo bene ma po mi eyan gbegbo ebo e ka mwo na ka ponu mwo na ka tonu na ne bione hallelujah tena kane we Lucas 3:25 akane ne John 21:25 ne le akane hallelujah lo Yesu bo to ko ji wa na hesi hallelujah wa o ka ba nyagbe episode 5:23 episode 5:23 ekemini hunwa la yuono hewam kabane Kristo ge bi no hewami atafo no hewam Kristo no ewami ka bi no hallelujah la bene ya so ba ya atafo iwa na Kristo atafo bene nga ngbele alo bene bo aya ake ewami ke ha toro yi no ko ke wami ha ka abiye hallelujah na wo emwo na ka register atafo hallelujah Acts chapter 28 ne oye ne ya no ha hallelujah lo ne Yesu wo emwo ke he atafo ne ebeje bi hu
esane mumu ne bawo asafo ko ne epaka esane mumu ne bawo asafo ne bebi no epaka aka yesu gbe edi tumi onya egbo na emwo kwosu na ga hi asafo do mumu kronkro ehe asafo ba woro hi hallelujah ekamini ọfọ ma ni tumi ìdìmúlò tó kàní òsì ìdìmúlò tó báyìí yanko lọ́hìọ́ nyẹ́yẹ́ tẹ̀bẹ̀yẹ sàmìyà àbọ̀jọ́ ọjọ́ mú kọ́kọ́ tó mọ̀ wọlé débi bí ọmọ ní pè wà dé hallelujah ní gbọ́dẹ̀ mú un. yóò kẹjẹ mú mú kúròkúrò ní túbí sèkèmbà wà nà Yesu Kristo jáde kìlẹ̀ ní èhìtsọ́ hallelujah Acts chapter 1 verse 6 lọ́pẹ́ ọ̀mú Yesu Kristo wo ewu ọ̀kẹ́hẹ́ àtàfù lọ ní ewu omi ni ma yé mumu banabawo ní pàkà hallelujah lẹ́sàdé wà lé lọ́mẹ fito bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀jẹ̀ náà ni ak ekemi ni yẹn kọ́ àwọn Yesu kàwé jẹ́ yà yọ̀wé bẹ́ẹ̀ akọ́sù sọ̀rọ̀ kẹ́ Yesu bá pè yọ àbí ẹ̀kẹ́ nyọ́mùkẹ́. Machele mi o bẹ́ẹ̀ ni ọ̀nà kan Israel o ekemi ni ẹ̀dẹ́ mẹ́kẹ́ o bẹ́ẹ̀ ni náà má bà mí ṣáàtẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó nye bọ̀nyà nye lè hallelujah bẹ́ẹ̀ mo mú kókó náà bà yẹn nù nyẹ́mẹ́ náà yẹ wà kẹ́sì yẹ. Hallelujah. Ẹni ka pure dẹ, mẹ ni wọn bá kpaka o. Wọn bá kpaka n'o ma ye Yesu ye o da se. Ee lẹsẹ n'o ma ye yọ, jabi bẹrẹ ka pempe, sẹmi nọ ebe mo ka esi sẹmi. Hallelujah. E gemini. K'azu tiyo jagbe ye kura, e hàn mi wọ́n ni ko gemini. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀jẹ̀ náà si yọ. Angẹlẹ yẹ ẹnu nẹ̀mi nínú, abawu ẹ̀kẹ́ di ya yi. Dọkítà Mahmud ẹ̀kọ́ yọ̀ mí yìí. Angẹlẹ lu ni ẹgbẹ̀sẹ̀ yàrá, ó yí bẹ́ẹ̀ sì bá, ó yí má bàa so. Obe ego la no magu. Ala ego na gu. Hallelujah. Mini ya no. Ye poku basala ka yo ya. Na nele. Bena ya na ga yo we. Hallelujah. Bongo manga ya usere mali kama ni kwa yeye kwa hiyo. Ne kwa matu akwe ataraba de bedoko na uwe. Hallelujah. Ale mimi ni kwa hiyo kwa saki golo. Mimi ya no. Yesu ona angoleka uwe ya. Ni nge na wa ka wodo. Iba paleka ba danu. E ma ba ko. Abona ni na le ya. Hallelujah. Lo ke Yesu ma ba wana ro bi na. Loka no kumore ke Yesu baba mu wode anu kwa chela la kwa kei la kwa che hallelujah la kwa che e ma ba ru manna loka wode si chapter 1 verse 7 no e ke ni ne bola ni ohun no amanna ne enye pofo mo mikemba hallelujah lo Yesu belu la odlohi ko ne keba ne wachi amen ma mu ni dino ne nge tiyo ebutwe Yesu wosi na mkaije ke ambu. Ene kuma de obi momoro ide mo ne. Efe wala chongami. Eri mo ba iwa na inamusi ododo eji. Amen. Amen.